KSYC ben domoka along Citizenship Amendment Bill 2016 aputhak alam pen armu ka jeng pen ka song asai ke padopon Hamren Civil Hospital along ta RJK chelat piglo bonta kesu ke chelang awar sai ke thangnat ka cheprek abelang Ada berta long pen berta thanbang thare harmony be non bertang ton pen arjik tha KSYC Domoka Regional Area Council lapen Harogat Area Council atung patir pi ponsi Domoka rong sipi along aruni pha inkora pli arni armu ka jeng pen ka song asai kedeng Labang so mai puburasing rong pipensi chari pondo mai long alhi sarpu aman penjakas chairman Khorsing Teron HDL convener Saising rong pi difu Central Committee KSYC aru Bikram Kro Bipul Tiso Buhiram Inghilapen Johnson rong piatum chitongdul malom sopor Dokmoka long Kamteron Auditorium Hall along Maita Padopon Labang so mai long Dokmoka Denarong Paklongkam Langhin Harukat Regional KSYC Klembang Phubang piatum chitongdul anpada Dokmoka Kangkido ana school aus maratumta RD Pidunsi Khai Aparmat Chirap Chitodun Renti West Karbi Anglong Khiruni Ingnam Raikom Asai Campaign Aruni pha inkora pli arni Assam Meghalaya aduya hoy along kelang chari dam ahut thengpi kang huatum thengpi kisan I chelong Johnny kelong dam Assam Meghalaya ahoyalong aribang ason thak thaksi Ingnam Raikom achukumaratum keton kilang lapen kilang chari kepatupon bomahut thengpi kang huatum thengpi kisan I aphanpura chelong Johnny kithik tanga chelong kilong dam West Karbi Anglong along Jase Medpen Lamrang Mulaber Khetka Slalapen wan punga hawar malompen aribang ta Meghalaya asor Karbi Anglong thengpi kang huasai ke klempon padopusi pirtarip dunlong Actually amar gote staff ek Khironir staff ranger staff gote mili Wanpung area jaboloi patrolling koriboloi goi asu kintu goi thakunte batote Lamarang boli jagat ase tat ami nutun mo khos palu he mo khos tu picha kori ami jaga loke goi palu tate mo ehal pora kunda tani asle he kunda tani thaka obostate ami palu pai amak dekhi kunda tana manugita tu জঙ্গল ডিপ জঙ্গল টু পাই ইহঁতে পলাবলৈ সক্ষম হল কিন্তু মো দুটা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হলো যত আমি এই মো এহাল ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো সেই জায়গাটো হল আমাৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 55 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে আৰু জায়গাটো আমাৰ অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰত West Karbi Anglong District along Ihumvet Civil Hospital lake Hamren Rongsupi along Mat Sidolo Bonsitame Suri Hamren Arattu Bangso se kecelanga hem along kedama phai aphiong nangjum onglo Hospital RJ nang chelar piglo lapen alon dopik anlo sita rada phan kenang sot nai doctor kepabat lapen doctor kepadower asai abangke non anta theglong lelang Pirangkia tum apong ni labang swas se kachilang hemalong langdam positami medical superintendent aphan ke chitong dam de la sojok bangso hospital along kupisi kidu nangji ke claim nangji ke pin khat pin larabang amat siawi isi civil hospital set si non anta specialist doctor inut tawelang lapen x-ray awar sayanta awelang la sojok se kachilang damatum an aphanta hojai nogao difu loksi to etiti bangso hospital along thangnat awar sai khawedet ajok Cibu Charbak Sitame Ake Helusi Chipon Tunang Kok Sai Selo Ladake Civil Hospital Pusitame Konatne Ihum State Dispensary Son Anvet Lang Posi Dr. Inut Ben Chihuchipura Hut Nengje মই ইয়াতে যোৱা বছৰৰ পৰাই আছোঁ মানে এবছৰ হ'ল এই এবছৰত 10 যি গাড়ী আছিলে সেইবিলাক আমাৰ মই দেখা নাই ইয়াত খালি এখন এম্বুলেন্স আছে আৰু এইখন এখন চিভিল হস্পিটেল হয় ইয়াতে স্পেশালিষ্ট ডক্টৰ গোটেইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰে থাকিব লাগে যদিও এজনো নাই এতিয়ালৈ আৰু ইয়াতে মাত্ৰ আমি 3জন ডক্টৰ আছোঁ 3জনৰ 2জন MBBS আৰু মই নিজে BAMS বাকি ইনচাৰ্জ বৰ্তমান অসুখৰ কাৰণে ঘৰতে আছে আমি 2জন আছোঁ গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত আমি 108 হেৰিটো গাড়ী নাই ইয়াতে এবছৰ মই গম পোৱাত এবছৰৰ ভিতৰত তাৰ আগত কিমান আগৰ পৰা নাই সেইটো নাজানো এক্সৰে মেচিন এটা আছে কিন্তু মই অহা আগৰ পৰা বেয়া হৈ আছে আৰু সেইটো এতিয়ালৈ ভাল হোৱা নাই আৰু বাকি আল্ট্ৰাছ'ন'গ্ৰাফি সেইবিলাকৰ একো হেৰি নাই যিহেতু ডক্টৰে নাই সেইটো কাৰণে কিজানি তেনেকুৱা হেৰি স্পেচিয়েলিষ্ট নাই কাৰণে থাকিলে এইবিলাকতো লাগিবই ডিস্পেন্সাৰী যেনেকুৱা চলে তেনেকৈ চলি আছে এইখন
lasi Hamren Civil Hospital along Prabjin pen mesana doktor la pen kisu kilang ia jaton hai hui kipado da prangja fan Hamren arabatum pen angsong kithekiding atumaphan kachuning ripon pado. Hamran Civil Hospital is the only hospital, and this hospital covers a very vast area. And for a long time there is no 102 and 108, and there is no specialist doctor, and even there is no X-ray machine here, being a civil hospital. And because of this, the patient has suffered very much. Often, for minor reasons, we have to take them to Nagaon, Guwahati, and other elsewhere to treat them. So, being a backward region and peoples are mostly poor, they can't afford to bear all the expenses. So, we call upon the authorities to send equipments for the hospital and the specialist doctors 102 and 108 immediately, so that the patients here and the people here are get enough facilities for treatment. Nun malam sa opor pandina paman birta mungton paniksina. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Atur Kimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng,
Chitronola ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ingji. Dhinamo pi puthat bertalong wangtulo phuluni reng bohom sewa asram along aruni phain ko rapli arni ada por phai cap apor pen kacharli osomar atum ki doji adim akimi hostel ahem kikim kerang ponji aphan long eke sompon abirta kat news apherang ki pen birta nang pale Untied Fund 2018 na pen 2019 aning kana bha pen reng bohom sewa ashram along ke charli aus sumaratum ke doji adim mate hostel akimi kikim ponche phan Guwahati pen RSS saha khetre pracharak bohista bujor porwa pen se long e sompon lo long e ke sompon amai lang uttar purwa prant wiswa hindu parishad amai pu klembang binod kayal phuluni constituency MAC dorsing ronghang mahamaya constituency IMAC lunsing teron pen penaan RD ke do abang phuatum chetong dun West Karbi Anglong Hamren constituency angkang jengkha pen kolongga ka cheleng atowar telehor along adolong kaheno ajok rada tumpen an kisung chichak nang lu pusi telehor ki doara rada tumpen pherang ke aphan aruni pha inkora pli arni than pachini Labang sodolong aprang thengpia dolong heno dakpen ningkan phoso selo RCC dolong kasalam ja phan kachisik bon sitami pini arnianta anujok parcha prong ansi dobom lang lapen non barla porote towar kedam ke bang gari motor pen chenglok munit anda ke kap ja phan sungkrung khangjang lopusi hadak kedo aral tumpen pachini lasinon paribartana sarkar Karbi Anglong Autonomous Council along kichariatum MAC Mongol Singh Timung CM Tuliram Rong hangatuma phansi bang sodolong kasalam ja phan towar chulang ding lopusi Hamren constituency aral tum ningjirinti West Karbi Anglong Rongkhang constituency arlo Rupa City arong along PHE pen rong arada tumpan ingthir jir kijun alang pini arni anta pipon thek thelang pusi aruni phain ko rapli arni pherangke kahumri namhut nang pachini dun PHE alang ki PHE phan PHE chokomar kedo ahem mate quarter anta RV kili hem asar nung lapen ingkhap anta kaheno era jok kihon abang phupin ana kisung dolo sai jok ja dona rab hemsi dodam nang koklo pusi birta long PHE quarter non an ningkan pho an pleng tanglo setami ave keroi thu kasalam ja phanon anta sai kedeng pon avelang pusi 4th grade achokobar ghanok kanto pen pachini an parta kemesana lang raratum kilong jike aphi alamlo PHE alang anta filter kali langroi pen ki pangsip alang kacheho filter te pinsi ongdung raratum ki jun chutun chudang laben chinglu chingthia phan enang lopusi raratum pen pachini পানীটো মোৰ ফিল্টাৰ কানেকশ্যন নাই মানে বিশুদ্ধ পানী নহয় আৰু মানে পানীটো ডাইৰেক্ট দিছে ন পাব্লিক এটা কেনেকৈ খাব পাৰে নে খাব মানে বাচন বৰ্তন ধুব পাৰিব খোৱাটো উপযুক্ত হৈ যায় সদায় সদায়তো নাহে নহ'লে বছৰ কিমান বাঢ়িছে এতিয়া এই বছৰটো আজি 3 মাহ মানৰ মূৰতে একবাৰ আহি গৈছে চাই গৈছে মোৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে এইফালে বেলেগত থাকোগে এইটোতো আচলতে এইটো PHCৰ কোৱাৰ্টাৰ ন কোৱাৰ্টাৰ থাকিব নোৱাৰো কিয় থকাই নোৱাৰে পানী পৰে যে ওপৰৰ কিবা বছৰ ৰিপেয়াৰিং নাহে নেকি ৰিপেয়াৰিংটো আহিছে কিন্তু ওপৰৰ পৰাটো পানী পৰে যে পানী পৰাটো বন্ধ কৰিলেহে মানুহ থাকিব পাৰিব এনে চুনতেল দি গ'লেতো নহ'ব সেইটো কাৰণে ৰিপেয়াৰিং কৰা নাই ada berta mangala pon sikang ton pon iglo dume thakme kardon